Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka UDP harane ko arkala nang yo bor kat nang mi kisngi bad ya kanila sakhi henne kisngi ka arpo South Tarek Unailar hagaba u President Jonga Youth Congress Jonga Southwest Khas Hills District uba coming stars imli ringkat kwei kinong yalam kilawan ban penyaso bad ka UDP nagapanta ban ai jingkershan ya kanega seng hak election arhajar arpolai Kinong yalam jong kiwei ki seng san perthai ki balawan ban penyaso henne kasngi kilong naka seng NPP bat Congress bat kiwei haga ba uba jiji bong President UDP Raniko Circle ulayo ban pedang burom yaki haringkat ka jingdon lang uba Pius Marwin MLA MDC Karanikor constituency ba Skingford Nongbri bat kiwei Hagani kasngi la yo ru banjiet bat penskem ya kinong ketkam ki bathamai jongka women's wing bat youth wing ka phut jaot rangthong primary unit dau ba jiji bung snaitang uba Pius Marwen haba ai jingren hagani ka jingelang ula penpaw ya ka jingmen kabakrau ya ka jingwan penyaso jongkini kinong yalam ban ai ka jingkershan ya ka UDP bat uker menskem ru ba ka UDP harani kor kandang yo ya ka jingjob hagani ka kenti dengan benar watak balak yang kepi nadung terusni hak parti United Democratic Party jong Karanikor Circle undai tangjong angne jong Karanikor Circle lese katkum keyboard bapila lese hadir buat nak keyboard hadu nampi kam jong ka central body di kubis bune nam tak ka jirum rupi banyak belum benar terusni pilalong hak UDP tiap rong hak UDP Undai banong ko belami we kubora maulai di sana dia shua collection arada kapra kalau penong se ko we ka tau ba ka penong ya ba emba bangsa bong ba kami ngamtip kami na ba me ba ne kami nang no bagi om baki tum de kita kita nang sungwai namar baki wana din long kajing rong jongi UDP rum kayeng kasam kam siam dai badon ba aware ne don ba kro manongi ne join UDP hanrai kadawi ka panongi ngi kadai ba kajingi kendo kak ba dua emal e jongi man ka pon ngi seje kendo te ngi kala perlap ngi kala stanat ndala stanat pedek wa hi bena trelang nama bungi sutu bure papiang hanrai unta ke ko nama te nomor ba ngada hakajing sa isar emal ngarang itu 4 selam hang tu ya election ba ya langkong ngampar itu ndangai kendo accounting ong di ini ba bios hanrai ngampar itu mana hanrai ndang ya kendo padi di ibre bos tanat te nomor ba sotana di ibre ngam cupai parti ngapai ibre ka parti kamentai lada ngam itana di ibre te kum kaing kasam jongiro kalong kum tahi paro kamdai bangi ka marung hidupina kano ndai tang nakadaw ba IMLA ilong i bakloi ladang i khat kano kaporo ikloi panerap lane dapha wan hasgul iwan wat la itip sai ba kaing kasam jungi ngim ju kersani ngi tingi dai kongres la kan pos nam ngim tepjo nadu makan ma manga tingi adon be kongres ban ngalalong no git kamru ka distrik kumyut presiden henre endal arisain no iba isaranggo ilari sanyo ipat no NPP nadu katori ngakam kit kamsu ha parti ba kani kecik pediang kejongi ba kamdei bangila pediang bernisania ba ai ba ka parti UDP kandrung apo kamensem kejopi de ngidap da kamensem ke ba semua komen ba lembah kajing penyeso kejong pi ba ka parti kejongi kanang klan kanang suthit apo ka polling pujut ba apo ka konsensi hi pro kawai te hakani kapor ngisutanat susu bangilayo ban penskem ya kinong kitkam ya kalian di women's wing haujo por berka youth wing kombala keren na ilang presiden ya kecik perskem kejong PI
but ya ka kenten sneng ki jong phi ngai ba ki kam ki ba na kalian ki jong phi pilapat laban chat happy ba pin trei ya ka kam in long long rim ha ka kam ko ba pipat ha ka party ka ba bidang leng ba ka cik tristom ka jong phi ba ka party hapo puling pujut ngin ui ya ka jing khan ka jongi